hojik lagi bas sibri bas tok kasa post mortem mudi to bi ai adu mi hat yam china hat ni bani na akoi blame che hat ni ba cookie sing ne kon blame pri se hat ni ba kana no hojik ke na fi ke no sing adu ga hojik ke leron ba fe gi pha ki ba pha bi ri ba mi public sing do madu da government of manipur na kai dam ta ngasi accelerate do no adu tre koi ge ngasi gi topic matung na ki united naga council aduga hojik leiriba asiba taruk aduga taramari thadokibagi issue degi news tori myam se aduda koina aigi sum yengjabada koigi step lobase kitang ahobada kitang soibrana lawje adu ai hajege hojik toriba 13 May da thokiba si ekoi apun begi myam ne yengboda manipur state da thoini manipur state da aduga hariba da phakiba ahum sibadagi moi tok phajilaga putholaga hatkiba aduga tarani choine thadokpa aduda koi asunggi khusauna ba naga side su tarani choi thadokhiba aduga detain tram to hoba aduga tok moisi tok phajingkhibudo moi hatokhiba asiga marksida koina aina sum thamjaningbo point di ekoi government of manipur na hojik se madu taruk thadok ki mutungda taruk ki phibam masida koi praja miyam na haire hari ba taruk asi phari bisi kana pha ki da koi ron makhangi aduga hojik tawgaba amakta hejege united naga council ga honorable chief minister manipur ga wari sanaba matamda moi condition ama phau thanamdaba mungda sum ure maramdi thadokpagi sumai tawrai adumana pressure lapam tamda hoji ena hajaningbo point si united naga council ge stance chumra chumdabra maramdi hariba ta mari thadok kadaba matam masida masan makki united naga council ge president na magi statement matungina hariba ta mari thadok pasi kan kai gidamok thadok pano haibabu akhoi Minister Union Minister of Home Amit Shah amasung Nagaland Chief Minister Meghalaya Chief Minister aduga atopa organization singkhra mohoi sigi pressure matungina mohoi ga ngangna bagi matungina mohoi madu phasing khibasi thadokpani haibani ko thadokpani hai adu matamda manipur da honorable Chief Minister reina aduga haiba United Naga Council su Manipur gi manungda leba Naga singi apex body ma oiba aduma tamsida haiba thadok lamda dedi atopada rona mahoi gi yanaba makha thadok pire aduga hojina thadok ram matungda taruk asi gi wari di moi ada thadok umda da amisar so hairamdre aduga hojik leriba chimcha singsu haidre thadok madugi condition do madu thadok tingeda koi parjamiya na pamisidi hariba taruk ase sire si condition da hingna phange si condition da masigi si action si siba aduga hingba adu khangdringaida moibo phaki boji singdo ekoi phabiu haibase moi hana condition thamraga madugi thamnaraganda thadokagedi miyam so appreciate tobudaba aduga madu sunataba madu sunataba sunataba adu toraga hojingna aduga thadokadawang to madi ko manipur gi stim saga manipur ga mari apol na dabida thadokre yanabam khada adu hojingna mi to adu sire hana khamam tamdadi au akoi moina satop demand manipur thamle kai do mo to home set thamde thamgudam natro nakoi habide gi ko tamri thadok adu akoi mi si to sire sire ga dim ko matakta logo action purma ado minister aja amishada mo yanaraga woi sanagi thadok pun hai amishada kai aji pharo do mo gi satop demand do manipur government perform thokte ministry of home affairs union minister amishada pi ga dawni aduga nagan chief minister pi ga dawni aduga kono sumar pi ga dawni mo ahungi ayaba makhada muka pha ga dawni natadi government manipur da mo satop demand pi maram cha deva hana piram gada bidura pi darbida aduga tawgida mo fambe tawdabida moina atopda stalaga jina mo phagda bam tamda aduga khoi mi shira kandadi manipur state ki government da pressure to sila leba moina madu thado umdaida moi chator demand di thado demand da thanguraba chator demand do moi thado khram tung thambri kana na importance lo do ino aduna
अकोन हांदो लोदे अजुना मसीगुम्बा लिंगरप मतमदि कोई येंगो मतमदा यूनाइटेड नागा काउंसिल बो कोई ब्लेम पीबा नते सिविल ऑर्गेनाइजेशन नि अदु मियाम की थबक तोबनी याई कोइसु याई अदु डिसीजन लो मतमदि मियाम की इंटरेस्ट लोबि वाइबनि कोइसु ओजा के हारिबा सिक्स नागा जे मोइजे हांदगी सिरे खंगबदगी स्माइन खोंतांग ति लोकपनि हेन लोगदरिब्रा करिगुम्बा माइना लेंगागना और अथॉरिटी सिंगना हांदगी सिख्रे हाबजे खंगबा तारगदि करिगिदमक्ता ngarang moina 24 hours extensive pumping operations at high 450 personnel Manipur police CRPF Assam Rifle aduga sniffer dogs yauna mai chalaga thiba phangune hana mamang dadi maina tawgribano haibagi question di lak asidi huran bagi kokta na pi pa habju ke samana bani pha graba matung matamda mohoibu किन्हें तो किबा इंडक्ट तो किबा मोय मियाम दोबो थीना बो हुमना बो आपो तौदे होजि यूनाइटेड नागा काउंसिल का होजि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सु सीरे दि खंगना बने खंगे बको मोय गि मतौदुना सीरे खंगना अदुननी अदु पुथोप यादबगी पुथोप यानबगी रिलीज तो बिरो न रिक्वेस्ट तो बने दुम लौजे बको सीरे अदु मोदु पुथोप यानबगी मक्ता नकोय मत्रा मरि जोमता थादो बिरो न प्रेशर कन तो बने ना इदि लुम लौजे अदु यूनाइटेड नागा काउंसिल सीरे तो खंगवनी डायरेक्ट मंगना तसु सीरे बने हबदु इमित तौरगनी अना हाइजनिंगबदी मुखोइगिदा हाइरिबा इशू सिदा यूनाइटेड नागा काउंसिल दा एफ्लेक्ट तौबा अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन खर लेनी मुखोइगा तानार मतुंगदा मसी थादोकपनी हाइरेबा अदोगदी हाइरिबा एफ्लेक्ट तौरिबा जॉइन तौरगा मोइगी यूनाइटेड नागा काउंसिल मखा लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंसिगा पुन्ना तौरवै सनर कांदा मचिगी अपामबगी मतुना थादोकपनी हाइरे अदोदी मोइगी अपामबदो कईगिदमक्ता तौक इसिदि यावनदबनोबा कईगिदमक्ता तौक की सिरिबा तौक असिगी हुजि पुथोरिबा तौक की मतांगदि मोय गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कईगी कंडीशन थमदबनोबा होम मिनिस्टर कई थमदबनोबा अदुगदि नागालैंड चीफ मिनिस्टर कई थमदबनोबा कोरोना संबा कई थमदबनोबा अदुगदि अदुदनेबा मखोय मियाम मोयना नागागी एपेस बॉडी ओरगदि नागागी ओइबा अचुंबा डिसीजन दो रहोनिमगे कोना हाइजबने अदुना मसिगी डिसीजन से आइदि चुमदेने लवी होजि मोइना सेक्टर डिमांड तौरी फिसिदि मोइना कई दमतो तमरि थादोक्त्रिङैदा तौरगदि याम इफेक्टिव ओइगदबदो अदु पुनम अदो मदु मोइना काउसिनबरा खंगदे खंगना तौरे हाइदबरा डिमांड तौबरो मै सेक्टर डिमांड पिचिरगदि मतमदो थेंगदखरनि अदुना मसि प्रॉब्लम थोअनि हैना मखोइगी ऑर्गेनाइजेशन सोकदबगी मोइगी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम थोकदबगी बदुना हेना इंपोर्टेंस लौरगा असिबा तब इदो मोइना लाइ लौथोरगा डिसीजन लौरगा मसि मोइ तामरिसि रिलीज तौबनि ने इदि लौवेबको दगे ओजा यूएनसी क्लैरिफिकेशन दमाना हाइबजे सुमाइना यूएनसी दा दम क्रिटिसाइज तौरपा ट्रोल तौरपा सिमियामजिना यूएनसी जे डिस्क्रेडिट तौनबो होनबनि अदुगा यूएनसी खतना तबिना माना हाइबसी मोइगी प्रेस नोट हाइबसी नागागी यूनिटी दा सोंथा हलकनी अदुगा मसिसना नागागी ओबा कलेक्टिव पॉलिटिकल एस्पिरेशन दा सोंथा बाव हलकनी और नाथैना चहनबदा अदोमदा माइकैदि पुरकनी हाइबगी वाफम यावरी अदुना सीडी यूएनसीडी मागी बॉडी दो खतंग तबिदा होल नागागी एस्पिरेशन दा सोलकनी हाइबगी क्लैरिफिकेशन लागले अदुना मोइदा सुमाइना डिस्क्रेडिट तौबिगनो मोइबो ट्रोल तौबिगनो हाइबगी वाफम ने सुवाइदा कमाइ था असी मतंग दे हाइजेगेबा यूनाइटेड नागा काउंसिल एखोय एपेक्स बॉडी ने एखोय सु खंगी अदुबु एपेक्स बॉडी ओरसु एपेक्स बॉडी की बथौदो रिस्पांसिबल लो हाइबा ताबन तबराबा एपेक्स बॉडी नि चुमी मजुदा एखोय क्रिटिसाइज तौदे अदुबु नागागी इज्जत सोकनबनी हायसु मोय डिसीजन मखा पोले मखोना लौबा डिसीजन लालगदी एसे होल नागागी सोयनी हबसे मोय हाना खंगदबनी लेबो पुनमक असे इंपोर्टेंस हाबसे मागी थबक मतुंगिना मोयगी थबक मतुंगिना मोय वांगांग मतुंगिना मोयगी यूनाइटेड नागा काउंसिल की कनोगी इंपोर्टेंस लेगदबनी मखोना इफेक्ट बॉडी हायसु आराम जुम तौले लगदी अदुगा मियाम के पामदे गेम्स जुम चतन लगदी मदु कनोगी कम्युनिटी अमगी एपेक्स बॉडी ने हाबेदम सादेबको अदुना मसी मतंगा मखोय बो क्रिटिसाइज तोमनते अदु मोयसो मदु मोय ब्रेन पी नदो ब्रेन पी बदी मोय सिनबनेबा ब्रेन पी सिनबनेबदी हौजिक लैरिबा इशू सिदा कईगी दमकता मणिपुर गवर्नमेंट गा यानबगी सेक्टर डिमांड दि मखादा थादोपनी हाइद्रगा कईगी कनागा नो सेक्टर डिमांड मखोय हौजिक मु हाबिसिदी थादोमदाइदि मोय कई हाइना थादोकेबा मदुने मो मियाम साउरिसे कंडीशन सकाई तकई थादो इनोबा अदुननी मदुने मोय ब्लेम पीजे मोय थबक्तुना मोय अरोन अथुम भोग तौरबा हाइना मियाम की
wakanda loi phawali se mo thabak tu ne ba Aru da thung ki wafam zila ko da oza uzik yana ma moi press notice mai thador ni kholani moi decision lo buzi kari no ha ba da moi na point number 2 da point number 1 2 3 mayam yaw wani point number 2 da khoina lokachara ba da Ministry of Home Affairs Amit Shah gi Ministry of Home Affairs intervention lakpa Nagaland gi CM adagi church bodies mayam adagi Meghalaya gi CM si mayam ja ha matam da swais de kitang kari no kari ga makta no ha ba da like question achobom lakpa masis na MHA gi site gi within the Naga community or within the people of Manipur further create divisions create on bagi lalong ya pa amamu haura bra habi questions miyam hangnari swais de khata shop yoza ai kan ma haje ga ju haje ga duga hojik ko UNC gi na kan no haje ki ko hojik Manipur da leriba hojik ki akhoi ne singnei mo tok se hat lab ne KNFP gi mo chu yaw demand da advocate to su advocate to aduga KNFP gi kaidor sisna hapani mo de action lo phau hai boka madu han hai da braba KNFP gi government pubiya wi ma nu pina chairman ma deputy chief sir adu arga di madu da ga mamang da hai di se kai no ba involvement le ma no ji chatter demand to hai madu han na thadok ti ma tham ma ki kai ge ba madu mamang da tham ga ne ba wan da adu arga di hai ba government pu ba yaw ri ba na deputy chief sir mo na mai nu pa na som gi suspension operation gi da yaw ri ba KNFP gi chairman oi ri ba adu hai ba su mo na hat ne ba adu arga di kai nu to su government na mo khoi pumina ba yaw ri ba adu gi family mak gi chairman oi ri ba kangbu na ekhoi gi jerong pui gi civil dok hat bi re ba hat ga di adu di mo ina pumina ba yaw ri na hat ri ba mi sing do pha bi ya de ba rule act le ba government na attention dok do se adu di madu to madu di yaw ba na ekhoi na Manipur da pressure to su kana dre na home minister to ri bra or Nagaland chief to ri bra kana somai to libra adu to bu su mo su adu to phana bi kai su pressure to de hu su to de aduna masida ko United Naga Council gi mari na bagi mo ko gi ngamwani hoji ko na to de basi ko government da ko na appeal to jene modi hairi ba taruk asa ko jeremong pui gi organization yam leiri adu gi decide to sidi maram di hoji leiri ba sibri ba to asa post mortem modi to bi ai adu mi hat yam tina hali banina ekoi blame che hali ba cookie sing ne ekoi blame pri se hali ba kana no hoji ki KNFP kador sing aduga hoji ke leron ba fegi phaki ba phabi ri ba ni public sing do maduda government of Manipur na kai dam pota ngasi accelerate do no adu sira phangba adu polo ina bagi masa da pu dringai mamang sta pha ba ta bani kai ko pha dardi ekoi jerong pui side gi su akan ba education mathang thang chang pi ai na masi ki police masu yaw yaw le so ji phabi dri adu di mukhoi hat pa da punumak si chenara bra